Yego ndagira ngo rero twongere twihutire kubagezaho amakuru yo muri kino gicamunsi. Ni breaking news ikaze kandi bakunzi ba LTV show rimwe mbahaye ikaze ni nako mbasuza cyane. Tugiye kugaruka rero mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri uyu munsi wa none cyongeye kwakira intwaro nyinshi, aho bivugwa ko intwaro zigiye guturuka mu gihugu cy'Ububirigi zigiye kwisukiranya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu rwego rwo kugira bakomeze bahangane n'imitwe yitwaje intwari. Igihugu cy'u Burundi kandi kimwe mu bihugu bigomba gunyuzwaho zino ntwaro zinjira mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Congo kugira ngo gikomeze gihangane n'inyeshyamba za M23. Ari nako kandi nubwo M23 ikomeje guhanganirwa n'ibyo bibazo byo kwatakwa cyane ndetse no kugabwaho ibitero by'intwaro ziremereye cyane zituruka impande n'impande mu bihugu bihereza inkunga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'uyu mutwe rero kuri uyu munsi wa none wongeye kugaragaza umubare utari mukeya w'abana b'abasore, inkumi ndetse n'abagabo n'abasaza bose baje gusoza amasomo yabo bagiye koherezwa muri axe z'urugamba kugira ngo uyu mutwe ukomeze uhangane n'igisirikare cya leta ya Congo. Ni mu nyandiko yasohotse kuri uyu munsi rero igaragaza ko igihugu cy'Ububirigi ari kimwe mu bihugu bikomeje kohereza intwaro ndetse n'ingabo nyinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kugira ngo bakomeze bafashe kino gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Si uyu munsi kandi sejo bundi gusa twabonye tubona igihugu cy'Ububirigi cyohereza intwaro cyo kimwe n'abasirikare, nubwo rero ibiganiro bigikomeje bwose ariko imirwano ikomeje kwitegurwa hagati y'impande zombi, hagati y'umutwe w'inyeshyamba ya 23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu munsi wa none rero nibwo ngo mu gihugu cy'u Burundi hagiye kurandinga indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 3, aho izo ndege ziba zigomba kuva mu gihugu cy'u Burundi muri Bujumbura zinjira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu burasirazuba bwacyo kugira ngo zikomeze zihangane n'inyeshyamba za 23. Mwakibaza mutese ni ukubera iki gihugu cy'u Burundi aricyo cyakira zino ntwaro? Ngira ngo kubahanga cyangwa kubahazi neza, kugira ngo uve mu burasirazuba bwa Congo winjira Kinshasa no kugira ngo uve burasirazuba bwa Congo winjira Bujumbura ni ibirometero bike cyane ugereranyije no kujya Kinshasa. Ariyo mpamvu igihugu cy'u Burundi cyasinye amasezerano n'igihugu cy'Ububirigi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo y'ibanga yo gukomeza gukorana mu bya gisirikare no gukomeza guhangana n'ibibazo by'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kuri ubu rero igihugu cy'u Burundi kigiye kwakira izindi ndege 3 ziherekejwe n'abasirikare benshi cyane bagiye kwisukiranya mu burasirazuba bwa Congo. Ibi byose kandi bibayeho mu gihe umutwe w'inyeshyamba ya 23 maze iminsi usabwa kurekura imyanya igiye itandukanye ariko wo ukanga ukinangira. Bityo rero inzira ya demokarasi ngo niba yanze, uburasirazuba bwa Congo bugomba gukoreshwamo uburyo bwa gisirikare kugira ngo uyu mutwe ubashe kuba warekura imyanya itandukanye wagiye wigarurira. Ibi rero bivuga ko byagezwemo uruhare na Emmanuel Macron ndetse n'ibiganiro byamuhuje mu buryo bw'ibanga na Felix Tshisekedi Chilombo ndetse na perezida w'igihugu cy'Ububirigi n'igihugu cy'u Burundi. Aba rero uko ari batatu biri kuvuga ko ngo basuzuguwe cyane n'inyeshyamba za 23 ubwo zari zimaze guhakana ko zitagomba gufungura ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma ndetse ngo zinarekura ibice by'imyanya igiye itandukanye bagiye bigarurira. Ibi rero birasa nkaho byabasembuye. Biri kuvuga ko mu ijoro ryo ku itariki 27 mu buryo bwa rwihishwa cyangwa mu buryo bw'ibanga, iyi nama yahurije hamwe abayobozi bane b'ibihugu bine bamwita Emmanuel Macron, perezida Felix Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi n'uw'igihugu cy'Ububirigi, aho baganiraga cyane ku gisubizo kigomba kujya mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo uyu mutwe w'inyeshyamba ubashe guhagarika ibikorwa ukomeje gukora. Ibi byose kandi nubwo bigikomeje gutyo byo kwitegura urugamba ku ruhande rwa guverinoma ya Congo, umutwe w'inyeshyamba ya 23 nawo nagutuje. Uyu munsi wa none wongeye kugaragaza abasirikare barenga 3,000 kuzamuraho bivugwa ko bagiye koherezwa muri axe z'urugamba kugira babashe gukomeza guhangana n'igisirikare cya guverinoma ya Congo. Aba rero sibo gusa baje bakurikira abandi 6,000 byagaraduwetinze mu minsi yatambutse mu kwezi kwa munani, aho rero aba basirikare bose bashoze amasomo yabo baje kuba baroherejwe muri axe z'urugamba. Igisirikare cya Congo kibinyuje mu buyobozi bwacyo cyo gitangaza ko bamwe muri abo basirikare bari boherejwe ku rugamba baje kwicwa urw'agashinyaguro n'igisirikare cya Congo nyuma y'ibitero bagendaga babagabaho umunsi ku munsi. Bityo rero umutwe w'inyeshyamba ya 23 nyuma yo kubona ko ukomeje gutakariza abasirikare benshi muri axe z'urugamba, wahisemo gufata undi mubare w'abasirikare ibohereza mu myanya igiye itandukanye. Ubwo rero
igisirikare cya Congo kiratangaza ko cyiteguye neza urugamba, ari nayo mpamvu kivuga ko cyamaze kohereza indege z'intambara mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo zikomeze zigabe ibitero ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu myanya igiye itandukanye. Uyu munsi wa none amwe makuru arimo aratugera haremeza ko ubwo zino ndege ziriwe ziturutse mu gihugu cy'u Burundi zinjiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo zigomba gutangira kurasa ku bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ndege kandi sizo gusa zije ziyongera ku zindi ndege zavanywe muri zigiye guturuka muri Serbia ndetse no mu gihugu cya Korea, aho bivugwa ko rero Felix Tshisekedi afitanye imikoranire n'abaperezida bakomeye kandi b'ibihugu bigenda bikora intwaro zikomeye za gisirikare. Uyu munsi rero umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanirira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ufite ubwoba ndetse urimo urakubwa n'ibibazo by'ubwoba bwinshi cyane, aho uyu mutwe utangaza ko uhangayikishijwe ngo n'abaturage baturiye ibice bimwe na bimwe bigenda byumvikanamo imirwano, aho igisirikare cya guverinoma ya Congo gikoreshamo indege z'intambara, cyane ko tukiri kuri indege y'intambara uyu munsi wa none igisirikare cya Congo cyongeye kurashisha drone yo mu bwoko bwa CH4 muri za Minembwe muri Rugezi. Ibi rero bivuga ko ngo byongeye kurasirwamo bamwe mu bagize ihuriro Alliance Fleuve Congo ndetse na Twirwaneho Colonel Sematama, umwe mu bayobora Twirwaneho ngo akaba yamaze kuba yarasirwa muri axe z'urugamba. Amakuru tukirimo turatohoza ngo tumenye niba koko yaba yarashwe nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bigenda bibitangaza mu rwego rwo kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe kandi y'ukuri. Aya masaha kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inyandiko imaze kuba yagera hanze iremeza ko umubare w'abasirikare inyeshyamba ya 23 yatangiranye kurwanisha urugamba wageraniwe cyangwa usa nkaho ugererewe n'abasirikare b'igisirikare cya guverinoma ya Congo. Uyu munsi wa none rero amakuru aremeza ko nyuma y'imirwano igenda iba buri munsi abarwanyi b'inyeshyamba za 23 kuri ubu zishinzwe kuba zihabwa inkunga n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda RDF bagenda bagwa muri axe z'urugamba bitewe n'ibitero bagenda bagabwaho umunsi ku munsi. Uyu kandi munsi wongeye kugaragazwa n'amagambo akomeye cyane uwitwa Martin Fayulu, umwe mu banyapolitike utavuganwe n'ubutegetsi bwa guverinoma ya Congo, yongeye gutangaza ko kuba FDLR ibarizwa mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Congo atari ikintu gikomeye cyane ku kuba intambara mu burasirazuba bwa Congo itahagarara. Kuba guverinoma ya Congo yaragaragaje ko uyu mutwe uri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo kandi nayo igaragaza intege zo kuwusenya, dore ko ku munsi w'ejo bundi bamwe mu bayobora igisirikare cya Congo FARDC bashyize hanze inyandiko igaragaza ko uyu mutwe wa FDLR aho uri hose mu bice bitandukanye usabwa gushyira hasi intwari. Ibi rero byatangarijwe muri teritwari ya Warikaye muri Kivu y'Amajyaruguru bagaragaza ko uyu mutwe wa FDLR umunsi ku munsi wo usabwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo igihugu cya Congo kiwohereze utahe ujye kuryoza ibyo wasize ukoze, cyane ko kuri ubu ngubu uyu mutwe wa FDLR ni bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda muri 1994. Uyu munsi kandi wa none amwe mu makuru arimo araturukayo nuko umunsi ku munsi bamwe mu bagize uyu mutwe wa FDLR bagenda batahamuhuka mu gihugu cy'u Rwanda bajyanywe n'umuryango w'abibumbye. Ariko kandi Martin Fayulu we yongeye gutangaza ko FDLR nubwo ari ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari ariko ntabwo ari ikibazo cyane nk'umutwe w'inyeshyamba ya 23. We muri we aratangaza ko kuba FDLR iri mu burasirazuba bwa Congo kandi n'igihugu cya Congo cyemera ko uyu mutwe uhari, bo bombi bagakwiye gufata iya mbere mu kujya gusenya uyu mutwe wa FDLR, umwe atabwira undi ngo bigenze bita undi tibigende bitya, ngo bitane ba mwana. Igisubizo rero ngo nuko bo bombi bagomba guhuriza hamwe imbaraga bakagishakira igisubizo kandi kirambye. Ariko kandi nubwo ibyo byose bikomeje kumvikana ari iby'imirwano ndetse n'uburyo bwa diplomasi, uruhande rw'inyeshyamba za 23 ndetse na guverinoma ya Congo bo bombi baracyari mu biganiro idoha muri Qatar byo gushyira umukono ku masezerano ya nyuma yo guhagarika imirwano ndetse no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo, ndetse kandi n'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo bari i Washington DC aho bari gushyira umukono ku masezerano yo guhagarika
ibibazo bibugarije bo bombi. Ni umuhango rero uteganyijwe muri kino cyumweru twatangiye ugomba kubera i Washington DC mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzaba uyobowe na Donald Trump, aho azahuriza hamwe Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, ahazaba hitabiriwe abaperezida b'ibihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'uw'Uburayi, aho rero Perezida wa Doha muri Qatar azaba yabyitabiriye, William Ruto, Joao Lorenzo, Perezida w'igihugu cya Togo ndetse n'abandi bagomba kuzitabira uriya muhango, cyane ko kuri uyu munsi wa none William Ruto biri kuvuga ko ngo azajyana na Minisitiri w'Intebe wiwe mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze imbaraga bafite ndetse banashyigikiye kino gihugu, bino bihugu byombi kuba byagera ku masezerano arambye yo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo ndetse na hagati yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ngayo nguko rero ndagira ngo mbashimire cyane bakunzi ba LRTV show.